enti na mabu na o ma ba no omo no social media no so minyo ba sa be na ye time no na wo kofa na he yeah social media na e wo TikTok na Instagram no na e wo he it's a mobile phone cry no ye cry na it started say mobile by who say na com centers na started by com center bia wo ho wo je me cry sa meti sesma wo fi sesma ba kisma no be ayo etu wo be from UK na ye di basic nya be ka jo say wo no say o person no kasa this time nti bia no mama no 3 hours nti bia 2 hours na wo te ho wo try say call no be de ebeba ene mabro bro asana phone boot phone boot so eba for cardia would you sometimes you cry wo kasa wo hwe card na tete apa wo kasa wie kwa no person de be kutwa so na ne akura ye mai ya wo mti se no omunim phone mu kura mu se ye esene enti na mabu na o maba no wo ka ye se emre no na de no ho aba nti wo ne se isia ese ne ma wo ho me to me de enye adepa okay me say sebi omo ye time no ho ye ko concert na kwa me mpedu na mpofu aje num nyum na ye do na ye mai chete wala nyum to kwa me ntiase so betima to ne o de nana mpedu nyum hyemu a onfiu ba kwa fashata nyum hyemu no asesa kakra yeah enti to bia mabu na ase no mo ekasa okay so omunya tu ho ache honhom kakra na wunya tu ho ache honhom kakra so a ebwa wabra bomu no wodache asetinam enne pedenen kwano so ya na mfa yekusi bebia pentamanya no ho pentamanya me pentama ise na se bikura o so di sikanti na ye na ye se big the base ano so fe say isi aba matisi ya se Yera Kennedy no mo hwe nanim se me se kwa the base na enko bebia wo ho oh fine eko na movement no ko he sheda kura twa movement yada akwara ye gbe ye person na ma ba pa ye Korsah to say yes obey o hwe kwara no ko some coffee from anu a o be coffee so ile bu da jeri kesa t-shirt had you say o yi so ile ko se no ile bi so na we activator you I shall so dear na me wa yes ye time no na sade ma no ba body but no ba bia wi ase ekono so you don't blame the youth. But that for me the kind don't blame the youth nti kasa se tu be di party you for na we say blame more because we say me and blame more and mebunu na why na we say system no na dia ba oh okay system na dia ba ne karipa na ma do say na 777 o your bank account no I can't say for the account oh na do o start to crash o sikara on kan kesi o momo mi 50 Ghana 50 Ghana no and be baso o the code 200 say kakra strategy no na aba me aba ho be okay utimi an he nti yesa wo be leader of the party na okay and na mre na aba nso nti no hu abai fo kwan bia wo be so betimi ne mabu no akasa okay na sebe SOMPA na eso omedi ye party no omutimu ede ye sebe bia du no so no yese abo ne de agya kwa nya ne sa sebe yese ntimi mfa bedwa for so nya nkoa untimi small business no akase sebe onko bua that say ye tam na ye no apa ho ntini nya so se utimi resource omo so a omo so nya pepa ede ye juma no so what can I say so we both NPP and then NDC emebunu no grassroots no omo super because omo to omo ho esi omo ye adwuma omo say campaign time atechemu no omo nam ni ade but party ni ba power na ye ja wo mo a omo wase na omo ye adwuma den no na fe ye fiefo ye busuafo ni ade obra omo mambre nti ama emebunu su edi yawo say anutina me na me kan say baby adu say no o hwase na wo sori a wo se san wonantie okay sebe ye mabu no bebre di yawo e wo ye ti akonwa no so no men kan na dawo ye kura e to bia de di party e no sebe ye nsi ye ntoma e hata na bo okay kinema bi wo ha
sebe say yan kana bonten ebina to andi se sedun ketia obon ho modin a say obey explain na you go explain tire how so na no de se mere dem wo mango ne cashew fu no tote aboso kan na yufu no ono cashew do mango fu na wo ko kan de asakra no enye adwuma oh na me kero entino ye ba ye be fa kwan bi so a you tete want to say untimun satisfy omunyina enye obi anso no betimi untimun satisfy omunyina na monye woni say e bia wo ye party bi na uba aban mu a e bia conscience kura bi ha say utimi resource bia nipa ba 5 for conscience mu na bibi bomb sem okay bibi bomb sem omo so betimi ada ba atwa omani aban hwe bebu na omo so ehwe ma wumi bi na me kan bi honorable Adjei Mensah eno na me be ka no about 150 students and car of fees over 200,000 Ghana cedis. Can you imagine? And you want to show me pabaye 5 I will take my ha sabi maburu will take my hand or moon kwahu here musalia okay na say bia kode konkwasa north nkwasa sa tebubu amanten sana say ye ba forward as a partner ye ba to me at the chance. Yes, because there were ye cry no. Ebia one fat ne nipa no edwuma na so one many people anya. At least community no watch say exactly. The bia me can say dent in the trabama obi so nkoye MP. Na say ye can dent in the trabama obi so nkoye MP a. Teach my south. Me sorry bo me mu asede ma omo. Omo yi papa no so aye. Okay. Adwuma papa na ye akwan suku adan suku adan hospital clinic nie na butu abama MP no papa no waye gusu ye ma ada na se wo sesa no MP abato no asia no yes ye to abasa ye benya so mfa so eno ana papa ye iti no oya ade me say metimi de message shegema man say adwuma papa na ye no de na sebi nye political party na we anka we hia kra se nko bi e be a contest no na me such a person e bia se bi onyam kopon ya dom na be di regional chairman we na obi ba wa wo ba se wo be contest no e no an se me chiwo na me no watanse se la uruma ohene kotodwogu fam okay adwuma ni pasumati ye we leader sabi na e wo so me say na wo ka bibi se we chairman na kwan ya wo fa so eyi o parliamentary candidate no eno no kwan be so no be fa so eyi wo MPs baby I do say no obisu parliamentary candidate with them when it come Senate West okay prior to 2020 elections na boy bi trade wo Adjei senior high na wo ye na dwen pass oba for contest make okay and I'm so much say obaye makura pa me kan wo campaign mama okay eti me kwakra baby na me tadi di pa Adjei fair enti me du han ma fe ne say Sharif madu Adjei fair enti bra oba na me na kasa na edidi ne bonkomo me na kasa didi ti for the 5th time o to di ya no ka che se chairman contest no ne waye me ko contest no kura that was 2020 when I'm see lose 16 votes I am in time no oh na me che enti wo hwe conscience bia wo ne dynamics oh na me che your conscience bi wo ha me ni aba meet my culture say tribal protest here adwuma enti your conscience bi wo how to say konkoman for edoso sini kuruma no your conscience bi big man who say basarefo edoso basa ne konkoman no say nyina no wo say anuafo edoso si kuruma no enti wo hwe sa conscience ne dynamics na selection of parliamentary candidate no na wo de atototo ho oi na we ekosi a be ya mai ala wo teme kana sabi o ko yi constituency bi say pro east na ko fa sabi o ewe say omeye o candidate omo population you know is about 3% to cry enu it is any pano
na ze nipa no so kofa ntwumuni ni operative kofa ntwumuni ni a ntwumuni fa no mo ye digri se mo kita baba 70% voting party na wo candidate na wo koyi no actually the day na we no kwa wo lose election so tell me can I say it is sane mani nyina say we take into consideration it to be na say obi kura fisa minority company no ba na so resourceful na bia obi metu sika ma the catch ni pansmasa adabraka because of one or two reasons they do kwa MY okay na mo wodie ya weni a ebetimi apɛ bibi di ama nti resources na wo no fa support to a candidate asumasi I mean your kasa o kasa cheni pa report say and to say adwai de se kana say adwai de we decide o e keteman nsin ya na de kasa yeah na se keteman nsin ya de kasa no unim mu papa e ka e na kotia mama obu mfu obi a wono no kwa kansi da me lose relations sebe mantiantina o na bebles chama Thoma ne ye we would also jump people say na me ne people na wona no wura mu chama no nyi ni se eno so e ka ho na ase amaniama ayebasa wa MPP no because they said they are okay na no ada abato ekoto ye MPP for mokoto ye presidential primacy ye na campaign time semo a ye mpanyufo ni bi ejina simpie so e ka kire omu nyina wa party no mu but ensemo anu omu ka no na eni enyan but ye we a party no mu a de unyi ni se sa nyama ni nyina no ekotia party no eno asem na me ka no kutia party no na e wo kwan so a e se besepa e besi konya haba no ye tasi ne banyansafo so what na me ka me there was a time Thoma Central kokwa dwuma menu ye madam for pa o ye be ko election si kwaku o ho afono domafo nti jai ye Thoma hin craft them say nyem bejira me say hey na wo Thoma hin o ye MPP ni ade Thoma hin o deni baby but chama say okay you walk look at Sunyani East yeah they say it will lose Sunyani East okay but papa no na manfo say onsi no bi emra to winya chama work kuduro to make catch any player now the koto neck and say me research no oh yeah ankaza so to be a research and elections officers baby no me see am beba no research in there be research pa o what do me tell baby no magba no ye look at how is it me lose Sunyani West how is it me lose Brekum East and it me lose Brekum West yeah Thoma Central Thoma East what na make an say there was some constituencies in Ashanti region I lose by 4 or 5 billion na you say you lose okay what's what na make an say look at Western region we call Shama area ho na you say na chama me bomba bacho yenya be phone lines no nti munya botre mayen ya shase e frɛ me hu say na some your candidates bi ho a on be tiato me kwayi ho proud to see be to aba no you are wow me call Bolgatanga okay me call Bolgano regional chairman e madam for pa ti satam ko du Bolgano satam na e say papa na ye twa na suo yeah so mo nko ha say a pico side grantee say on san ko di boko na ko ya ntoko sia di passati egu no say my chairman we lost all the Bofo enclave seat now we will lose about 6 seats now hoina you should sanka side it win Isabella it will no garage mpani it will win a Boko center quality win but we lost all these 6 seats adentina adeno say basa nti nema bi bo ha as a political party no one hye ne mani bi ya kotia okay e kotia ti ba bi ya do say pa as a political party de minia ye be hye ne ma obi the kind do don bo akon o say no ma egu na wo hye ni ya wo so de kodwa so ayeto but chairman still na nyama no as ehwia na ehwiegu because the base here polling station elections here ko the party na pa ye baba so can you imagine say and no be kwa electoral area polling station kwa or flyer
the social media. Can you yeah, about police station elections and the Ambosho Kakra. I think say Ochana on the baby forms no Ochana on the Bomosha say Monday no. Who is saying? Oh, so far so good. So far. And say many other consciences no ekasa. And some consciences no so almost start so transparent. Okay. Omode timetable kura na renum na bibia de aba babia ye beto aba na say me say Korsah South nipa o da no regional rep here former mayor ya Jako etenda kura me mane ba Adjei FM yeah next week obeba me mane ba Adjei FM the constituency chairman no e be cheche ne ma bia mu bia police station electoral bia say they were able to address it nti ade na be ye de akono say me say me police station say me to aba ne bio okay so obi a wodi wo register na you open ye no a obi an kotwene di wo na wo ye delegate to the police station lesson okay we you ultimate to me because one train di wo na shagi o ye bibili o oh I don't know black and white. Say, me tell for the bio for the me ko because I don't know black and white. Yeah, on baby original. Give me funny sir. Aye. Okay. Give me funny sir. Okay, Joe. And it me ko to about me police station. Okay. Okay. Me police station is it so crowd here. But o police station no why? Why? Be himfa na to aba no. Be to aba. So my sapoma primary low chrome one kazan. Oh, okay. Nti ehwa no omo standing no when you omo ho obi a we unity no. Yeah, kotoaba. Omo perform so 15. Yeah, okay. And so say 7 e beto. Okay. Beto yi omo. Yeah. Nti omo perform. Okay. Kura no me ni bisa ha e be say be close na channel 20. Because one of the polling station many polling station there since what you train NDC mu the bia and I want also acquire to say Abusia police station Thoma police station won't to me all right yeah that's Abusia where you made the end day and a day editro mukra